Israeli city of Dimona, home to a facility. Irasana hirya no hino, irasa ndetse n'iraswa hagati y'ibihugu. By'umwihariko ibingibi ntango biza ku bihugu bitoya mu isi y'abazima, ahubwo ibingibi bigaruka ku bihugu bikomeye ndetse binini, ibihugu bifite ubukungu, ibihugu byagwije imari, bifite ku mitungo ndetse yewe bikagira ibikoresho byo gukoresha birwana mu rugamba. Ubwo ndavuga ibikoresho by'intambara nk'amamisire, indege kabuhariwe z'indwanyi, amamodoka ndetse n'amato bifite uko bikoreshwa mu buryo bwo gutanga inyungu ndetse n'ibindi bikagira uburyo bikoreshwa mu buryo bwo guhangana mu gihugu bihanganye. Ibi ngibi nibyo bihugu bikomeje guteza akaga, bikomeje guteza imvuru ndetse n'impagarara hirya no hino ku isi, aho umunsi ku wundi twisanga turi mu ntambara. Gusa nk'ibihugu bitoya tukaza kwisanga turi mu ntambara tutazi uko yatangiye, tukisanga turi gukoma amashyi, tugakomesha ibiganza byombi amashyi yacu, ariko ntituzi ngo ninde washotoye undi. Ese koko ibyo twaje kumva nk'amakuru y'ubushotoranyi niko byari bimeze? Uwashotoye undi niwe dukeka, cyangwa se twaje guhabwa amakuru y'ibihuha, cyane cyane yuko bajya gutangira kurasana tutaje icyabahuje bombi ngo batangire kurekuriraniraho iyi miriro. Nkuko dukunze gukurikirana amakuru y'intambara, niducikanwa n'amakuru y'intambara ikomeye kuri ubu ngubu iri hagati y'ibihugu bitatu by'ibihangange, ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel ndetse na Iran. None ubu ngubu tuvugana kuri uyu munsi turi ku munsi wa 22 w'intambara, bivuze ngo turi mu cyumweru cya 4 iyi ntambara itangiye, aho Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze ultimatum ikomeye cyane kuri Iran. Ese iyi ntambara izarangira gute? Nguhaye ikaze kuri uno muyoboro. Niba ari ubwa mbere wisanzeho, ibuka ukande subscribe, unafungure akazogera, jya ukunda kudukurikirana cyane, kubera yuko niba ari amwe mu makuru ukunda, turi bamwe mu beza bayakugezaho. Ibuka kandi gusangiza iki kiganiro inshuti niba wagikunze, nazo nizicikanwe n'ubu buryohe bw'ibyegeranyo nagereranwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubundi iyi ntambara ku ikubitiro yatangiye ku itariki ya 28 Gashyantare mu w'ibihumbi 2026, ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bateye inganda z'ikiliziya n'ibiro bya Iran. Ibingibi byahitanye Supreme Leader Ali Khamenei. Ibingibi bikaba byaratwaye kandi n'abandi bayobozi bakomeye. Kuri ubu ngubu rero intambara ikaba iri mu cyumweru cya 4 ku munsi wa 22 nk'uko twatangiye tubikubwira. Iran ikaba yamaze kohereza amabombe y'imbunda nk'uko yabikoze mu gihe cyatambutse, ndetse ikohereza n'indege zishinzwe gutera kuri Israel. Bivuze ngo mu buryo buziguye Iran idaciye ku ruhande yatangiye kujya yohereza amabombe ndetse n'indege z'igisirikare, amadrone, uburyo bwinshi bwo kurwana, igaba ibitero bitarimo kwihisha ku gihugu cya Israel, cyane cyane yuko Iran nk'uko tubibona ariyo yashotowe mbere. Ibingibi kandi nibyaje korohera Israel, kubera yuko mu duce twa Dimona ndetse na Arad hafi y'ikigo cy'ikiliziya cya Israel, ahangaha rwose niho Iran yabanje kurekurira imiriro yabo ya mbere, ikomeza kubagwa nabi, kuko nayo Iran ivuga yuko yari irimo irihorera mu bitero yari yagabweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abashuti babo Israel. Uko amwe mu mabombe yabashije kwinjira mu kirere cy'ubwirinzi cya Israel, nibwo kwikubitiyo abantu 100 bagize imvune muri utu duce nkubwiye, baza kwisanga inkomere muri Israel ari inkomere. Gusa ibingibi ntango Israel byagiteye guhagarara, kubera yuko yari yizeye yuko ishoboye, kandi nk'igihugu cyashoje intambara bari biteguye no kuyirwana. Ntango Iran ariyo yari bashotoye bwa mbere, kubera yuko Iran niyo babanje gusagarira. Iran yateye indege z'ubutasi za Amerika ndetse igaba ibitero ku kigo cy'ibirindiro bya US UK muri Indian Ocean, cyangwa se mu nyanja y'Abahinde ahitwa Diego Garcia. Ibyo bikaba byarerekanye yuko ubushobozi bwa Iran ari ubushobozi buri kugera kure ndetse ari ubushobozi bwiyongereye. Byaje gutuma kandi Perezida Donald Trump yaranditse ukuri kuri Truth Social, urubuga rwe asanzwe akoresha by'umwihariko ari gutangariza amakuru atandukanye muri ibi bihe turimo by'intambara iri kubahuza na Iran. Ubwo Perezida Donald Trump yagiye ku rubuga rwa Truth Social avuga ukuri, yihanangiriza igihugu bita Iran, aragikanga mu magambo. Ariko se Iran irikanga? Ni igihugu cyo gukangwa se? Yagize n'amagambo avuga ati, niba Iran idafunguye burundu umuyoboro wa Hormuz,
mu gihe kitarenze amasaha 48 tuzangiza inganda z'amashanyarazi za Iran dutangira n'iya mbere ikomeye cyane. Uyu muyoboro ukoreshwaho 20% by'amavuta y'isi yose. Ubu bwikorezi bw'amavuta burahagaritse. Igiciro cy'amavuta cyazamutse cyane muri Amerika ndetse n'ahandi. Iran yasubije iti, niba mutaretse inganda zacu z'amashanyarazi tuzateraho ibikorwa by'amashanyarazi bya Amerika na Israel mu burasirazuba bwo hagati, harimo inganda z'amavuta zo muri Gulfi n'ibimoteri by'amazi. Amerika yohereje ingabo nyinshi n'indege muri ako gace, ariko Trump avuga yuko bashobora kugabanya intambara kuko intego z'ibanze zagezweho, ariko ibitero bikaba bigikomeje. Iyi ntambara iri ku mupaka w'umutekano w'isi yose, amavuta, ubukungu ndetse n'umutekano w'akarere biracyari mu kaga. Ese Trump azakora ibyo yavuze? Iran izihorera gute? Iyi ntambara izarangira ite? Ni ibintu biteye amatsiko, ni ibintu bishishikaje, ariko nanone si byo guhanga amaso. Twebwe nk'abatuye isi twakabaye tugira amahoro iyo aba ari ibintu byarangiraga nonaha, ariko intambara iracyakomeje nk'uko Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akomeza kubivuga, ashimangira mu magambo yo gukanga Iran nayo ikamusubiza mu magambo akomeye cyane, igaragaza yuko idatewe ubwoba n'ibi bihugu bibiri byubatse umubano n'ubucuti bikaza kuyiviraho indimwe. Iran ikaba igaragaza yuko yiteguye gukomeza guhangana nk'uko yabitangiye. Ni mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel nabo bakomeje uru rugamba. Mbibutsa yuko ariko byagiye bivugwa mu minsi n'amasaha byagiye bitambuka, bivugwa yuko Benjamin Netanyahu wa Israel yishwe. Bikaba byararakaje cyane abanya-Israel. Ese izaba impamvu yo gukomeza barwana no kwihorera mu rugamba bashoye, cyangwa se baracyafite izindi mpamvu ziruta iyi ngiyi yo kurwana? Ni mu gihe Iran yo ikomeje kurwana yirwanaho, ariko ikaba igeze ku rwego rwo gutangira gufunga amayira kuri ibi bihugu byombi. Ibi ngibi bikavamo ingaruka zitaziguye ku isi yose. Gusa kandi izi ngaruka zikazaba zizajya ahagaragara kuruta uko uyu munsi turi kubibona uko iyi ntambara ikomeza. Ndagushimiye weho waduteze amatwi, weho wabaye hano ugakurikira kino kiganiro. Njyewe twabanye ndi Fixe, nkusabye gukanda subscribe niba ari ubwa mbere wisanze kuri uno muyoboro, kugira ngo utazajya ucikanwa n'amakuru, ibyegeranyo ndetse n'ibiganiro tubagezaho. Any attempt to close it, we met with overwhelming force.